Fatala fatu leo whaafonga i le amatango nei vai aso le whaopopongo telefou mai Sāmoa o si mai le whaafonga. Tasi le vai aso whaapitoa o whaatawe nai le ngā ruenga ai lantou o lo ngā ruelo ofiso le tiute. O matuai loa le tāua telo le masini whaata lo siaki nai containers po puso o loa mai whafo. Leo o mawhai ei o na whaasalawei le whaawawina o uta o whaamomoli o whala au whaasaina mai i le taunu watu ia i lantou e avi e ia whaamomoli ma whaatau ese atuai i niso le hatunuu o lo whaongaina ia whala au whaasaina. Peo na sila fia o le o ngā tatou no le vai aso taruai na maua ia le whaata stasi o pusa o loa le aisa au le fo i le wha i unga le vai aso ai maua se tasi fo i o pusa o loa o lo iei se wha momoli o se pepa marijuana e tūsalon mamafa ma le lua se lau se fumal whaka lama. O le mata opu wai lima foi o leo mosu e suenga wha wau mo i lantou e ana ngā tatau o na moli ai lea foi wha momoli. Whai lole o fisa sili o le pulenga o le tiute whono titana i tupu li a taifu. O le alunga lava lea o le aiai le ngā ruenga wha atino le vaenga o le tiute e na ia pui puia tātou wafu mai le wha ofi wha sol tula funa mai te tonu whala au wha sahina ma ua tele lea o ngā o le wha ata ua wha o ngā ina le teimile nei e fe soaswani tele ili au whai ngā ruenga e sa i dia vaenga wha pea e o fo ila au malosi wha o le whale mai i lea tunu o wha soli tula fono e au wala mai o tātou wafu. O toe te tala atu e au se tālia la wanoa e tusi tālo sangai i la taupo alo ma whanau mo le whalau tele ino au onga ia tunu i whafo a leo au se tālia po fiti e au fia ma le whantu peina o se a wanoa ma whai o na maua e le Universitea wao Sāmoa i papa i ngala ngala. O a wanoa whaskola sipile nei ua whaamuni e ina i se tasi o alo wha maoni mai le motu tele i sa la whai le li ia alesana o le sele mai le a fio anga o whanga. O ia le ua filifilia e ia a wanoa whaskola sipile malo au se tālia e na ua whaamanu e ina na tamu whainga i li Universitea wao Sāmoa ma ua whatu ia i au se tālia ma le a wanoa e whalau tele atuina o onga e li Universitea le Pasifika i Fiti. Whai loe ulu sele se pepo whamtalanga o se lui tau mo ia le a iai le swinga o ana o onga e le ngata e ese le siusi o manga. Fōua li matama i tai o le a onga whatasi mai atunu ese le Pasifika. Pei tai e whaalangalang lava i le atua malana fesoa swani e na ia manuia na tau mwhainga e ala i le awa noa le wa manuia ai. O awa noa whaaskol sipi ni le maro au se tādi lalo tūlanga tau wa onga e o whatu mo alo mwhanau e maua lunga ma maua e lo lātou feelinga e tūlanga tau i awa onga. Ua whaino mai ar komisina mtanga luenga o leo wa pa au longo i tina Filipo wa iei wha moe e whausia se tūla whono e tango fia ini vaenga tala whea ngai o le saolo tonga e le aini pāpui pui o whaasale launga i lunga o pengta wha i langi po sa isi o na whaamtalanga o le aia anta tausa o loto le tangata e whaari ai so sona lava whina ngalo. Tā ua e wa pa aua se mata opu o loo matua maa wa lunga li temile nei a fianga o langona ma whina ngalo isi tangata mai le fonga so o na whaali e nisi wa fiai a inga o e ka le sia o te itai o le atunuu e o lawai whanau maa fio anga ma tamari anga o tangata te tuatasi wa telelo na fianga ma wa veo se au penga e tau whaamata uai ma sui ai fōlinga o Sāmoa o se atunuu Kerisiano e whaavai i le anga nuua o oina le lei mai te tonu a inga te itasi whaapela ngā anga nuu e te pui ai le ama whātawhata ma le whaalo alo. Whalia wa pa au ato tele niso le atunuu wa sulu whaiatu le ofiso leo e sa ili viso soani mo ni la fonga so o na whia ilunga o pengta whai langi. Wa mai a viso ta ili komisina o leo i le ofiso viso ta inga i au se tālia. Al makam sanga sa avi i le vaenga leo le Facebook le i Australia. Pe se la ko so soangi le kam whai avi se whamkalanga se ia le onga o le afia i o community standards a kungu o Pasifika ia e peka yang o le kilo mai ia Facebook fa mai e fa nga pe ma ko community standards le i lungo Facebook pa do le aki wa ku ia kungu o Pasifika
ele o kusai makuma ngua aku ngul Pasifika le ala ilo le sifokanga ni ko foi kausanga ni ma ole mero kikilo o ka un fai lo fa kungi kula fun inga ia fa penga ave ese inga kulanga le mo fa kiki kulanga le ole saul konga ele se pa pui le usa wal ka ia o makwale ma se kulanga ho le ngui se pui nga ile afianga o isika ka ia o ngo fa mkalanga se ku aku ngole so o tu lalo le komisina o le mamalo le tunu ia fai te whaonga ai na o whaamtalanga mai lunga o peng te whai langi, e le o whaamtalanga o mai moni ma whaamaoni, ma e le peti ai le no whawhi le mua le atunu. Au whaanga solo ia whiutana inga o toi tipoti ese mai o tangata mai o isi atunu, mai te tono le malo a Amerika, walisi mai ai e toa limas whamalefitu o tātu tangata Sāmoa, e a awhia i lalo le tula whono. Le anamata o le Bresteni a Donald Trump le ua toe tula i mai mo le taita ingo le fo i malo e na ia toe wha fo ia tangate o lato o tunu o lo na nofo wha asol tula fono i te tono le malo. E wha maunga na wha asala la wina e le Fox News e si lia i le miliona le whaita wau wha i o lato e a fia i lalo le tula fono. O isi a tunu o le Pasifika e a fia i ma Sāmoa o Tonga e se lau limas fulmaltasi o fiti e tolu se lau lima tolu, pa lau e valu, Solomona e to tolu, e taitasi mai tu valu ma Vanuatu, ma le atu malasala e to tolu se fulmalihiva. O whailo mai reporte ele o i lore mafu anga watua i o na whaanga solo, le whatino ino le tipotina e se mai o i tangata mai te tonu a Amerika. O le masino Novemo le tu sangale nei, o whailoa mai, e te taua no o atu iei, wa mai o na vese o mamai i lato nei, ma uta ua o ni tangata sol tula fono. O tala fowia mai Sāmoa whamanuia le tue fōwhanga o le ni aso si o tātou tunu, whasoi fuia.